tuliza hiyo muziki. Tuliza muziki. Yaani mimi niwaite hapa nyinyi wote. Mnashangilia Selassie. Tuliko. Mheshimiwa Selassie, karibu na useme wantam. 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 Bas, nataka nichukue nafasi kwanza kusema asanteni sana. Unajua watu wa hapa Githurai mmenifurahisha sana. Huyu Mheshimiwa Shaban ni rafiki yangu sana. Tulijuania yeye kule Mombasa kwa sababu yeye ni mtu mwanabiashara mkubwa sana kule Mombasa, na wakati nilikuwa huko analinda vitu vizuri, na mimi napenda mpira. Sasa vijana wanakuwa na mpira mkubwa kama leo, na sasa vijana mimi nimefurahi timu ya Githurai naleta kule Mumias kukutana na timu ya watu wa Mount Kenya. Mnapenda mimi sana. Juzi nimekuwa kule Nanyuki, nimekuwa kule Nyahururu, kote Mount Kenya na wakanikaribisha sana. Na nataka niseme asante. Lakini muhimu sana, sisi vijana, nataka nichukue nafasi kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alijua ile njia ambayo nchi yetu ya Kenya ilikuwa inaenda kuzama. Na akasema lazima apate mwelekeo ili kuokoa nchi yetu ya Kenya. Na akasema hao watu wawili lazima wakosane ndio nchi ya Kenya ipate sasa mwelekeo ambao inafaa. Sasa mimi nikiwa nimesimama hapa, nataka nishukuru ule mtu ambaye alisema Rigiji na Ruto wakosane. Kwa sababu ya kukosana sasa ndio Kenya inaenda kupata uongozi ambao unafaa, ambao unaenda kupeleka kule Thika. Nikaambia watu wa Thika ya kwamba Thika was the hub of industries in Kenya. Lakini leo ni mambo ya magodown ambazo ziko pale. Ndio unaona vijana wengi hawana kazi. Nilikuwa kule Mombasa, niliwaambia ya kwamba siku hizi tajiri anasomesha, maskini anasomesha. Na wote wakimaliza lazima wapate kazi. Lakini kazi haiko. Wanataka kupeleka watoto wetu, wanaenda kutesekea kule Saudia. Wengine wanateseka kule Finland. Na hiyo ndio uongozi hatutaki kukuja 2027. Vijana mko tayari kwa mabadiliko? Sasa mimi nataka mniulize ya kwamba vijana tushike kura, tushike IDs. Na wakati wa commission inaanza, make sure kwamba tuko na voters ID ili ya kwamba we must demonstrate ya kwamba tunataka mabadiliko kama 2027. Sindio? Na hii watu wote wanaenda nyumbani wao. Asanteni sana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Rĩu niĩ 5 nĩguo njũkĩrire nderwo arahoka gathoni uthi wĩbange nĩguo atũmanwo kuma Kĩbĩra, anake a Kĩbĩra mĩkora ya Kabete na Limuru maima na macembe, mĩtĩ ya macembe haha Kĩaigi junction ĩrĩa ya Kĩaigi kanitha-inĩ wa PCA wa Kĩaigi. Ona ndanyitirwo nĩ acirika kanitha wa PCA. Mũkĩrĩ sawa inyuĩ? Mũkĩrĩ sawa? Rĩo maimũrũrũka kanitha moka manyitirĩra na andũ a idi ĩyo ĩ hau ya Kĩratina. Anake fiũ mena macembe. Inyuĩ muonaga macembe TV-inĩ, rĩu mararehwo gũkũ nĩ ũrĩa warĩ gũkũ MP. Mũndũ wĩugaga nĩ wa kanitha, mũndũ wĩna mwana na mũtumia, mũndũ ũtangĩenda gũita thakame tondũ nĩ mũciari. No ũraruta mĩtugo ĩyo. Na nĩkĩo mũikirie nja mũkĩona gathoni sawa.
na gathoni gukorwe sawa na gathoni ndero image thunguri goko ni bongenjerwo bue bakwiitei aite eu mutungatiri ndi ndaigua ndeto icio ciothe wahe na ni windika ile tukaruti wira mutungatiri okorwo kuri mujibe muri mwagia muruti wira ni gathoni thina wakwa ni umwe tu tondu ni ngararagia thirikari meka mahitia riu no magirie muno ndute wira nigetha nyonekane ndiraũruta wega no na niĩ nĩ niĩ wakinya na nyike kata ndaukinya gacoka ngoka ngaiga nĩ wĩria wakwa mũnene ma rĩu mũtungatĩri mbia cia gwaka bara iria tũrakaga nacio ciĩtagwo kera magavanas maroigire maheo mbia icio tondu nĩo ene matũra William Ruto arona nĩ tũragucanĩria mbeca icio gatagati ka magavana na mbunge aroiga nengerai arĩmi aracioya ciothe ewo no ngĩra ona ũngĩhunjia haha ngĩhunjia mũthenya mũgima ũhunjia ũhoro wa bara William ũtarekereirie mbeca ndingĩgũteithia mũthenya wakwa na ndakwĩra ũguo ndĩ mbere ya Ngai na ndĩ kanitha-inĩ rĩu tũrateithio nĩ arata ngacaria arata wĩna gĩtinga na mahiga when we are paying taxes cia gwaka bara no nĩ ithuĩ tũreyakĩra bara rĩu na mbia citũ cia mĩhuko can you imagine pesa cia gwaka tũmĩbutĩti ciothe wa matangi ndarĩ na atunyirwo nĩ William Ruto gathoni ndarĩ William nĩwe wĩna cio nĩ mũrie kĩũria estate house nĩ arĩmenyaga ũhoro wa gĩtwe kabara ka gĩtwe no ũrĩmenyaga kabara ka gĩtwe it is either MCA or MP or governor kana tiguo ĩ rĩu ndamwĩra ũrĩa ndina ngiuga tuko kanisani si ndio si mnajua nikisema hivi ni hivi mnajua lakini tuko kanisani so my reverend I am willing to help you tareke kwire horo ama na ndarĩrio guha kanitha-inĩ tondu njaragia ma barabara ĩno ya Kĩrura Gathũgũ Kĩrura Kĩa Wairia primary twekire tenda mweri wa February rĩu twĩ mweri wa kĩ twĩ mweri wa ĩtandatũ nĩguo February nĩguo tenda yatangathirwo gwaka bara ĩyo o rĩrĩ tenda ciarĩkia gwĩkwo rĩ William Kĩa Wairia primary twekire tenda mweri wa February rĩu twĩ mweri wa kĩ twĩ mweri wa ĩtandatũ nĩguo February nĩguo tenda yatangathirwo gwaka bara ĩyo o rĩrĩ tenda ciarĩkia gwĩkwo rĩ William